Haleluya. Hari tumemshimua shingalo ibora para makongo madiba para 72 ka vese sera tutabarota rai mara kono na tabela.
Baba neremwana kumana neremwana muchene. Jehova tinokutenda nekuti musa tiri kuitirwa vapenyu. Baba muchitimutsira zuva rinokosha. Mwari wangu namambo zuva rekumuka kwenyu. Baba timukire mumwe namumwe Mwari wangu namambo. Mwari wangu namambo susitanza paSunday school Mwari wangu namambo. Kuti makatotikundira nechekare. Baba chiitirai zvakanaka zuva ranhasi. Zvinokofadzai ziviso zvaakuuya. Mwari wangu namambo kuda kwenyu kuite kubva zvino dzava nokusingaperi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I can serve Vashkwebu. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Nitsakile ngofu. Amen. Ndo takalanga manda. I'm so happy. Nimile ngati ya Yesu. Ndo imela malopa ya Yesu. I'm here for the blood of Jesus. Akazitivi kungati ya Yesu yanuiwa mina. Ndo vanitsa zvidivi zori hai malopa a Jesu ayanwiwa. Mara niinwile kwali. Amen. I did not know that a person can drink the blood of God, of Jesus, but I ended up drinking the blood of Jesus. Amen. Amen. Shikombishikate. God is so good. Mark 16 andingepfuke nirivarile. Mark 16 ndikasiyenda dovanda yava nauti. I will never forget Mark chapter 16. Ichichile utomu bwamene. Yochincha uchiwa hanga. It really changed my life. Anina chidole chiningakanika endi. Hey, hoba usina chivi chenda vanisa 80. There was no sin that I did not commit. And chavi kuzvivula. Because I'm not going to be afraid to say it. Kari wakusefa shilo uhunzile. Hey, chipinga cha sefa zvichu chopira. The time of sifting things has passed. Aninge nyumi kuzvivula. I'm not going to be ashamed to say that. Ndikasibe nakoni wamba hezvo. Anishtivi kumita zviteka njani. Atidivi zveva dojisa hani. I don't know how I am going to take it. Anivalavuli swilo swa munhu, nivalavula leswinene ni nga swi endla. Atikwamba swilo swa muthu, ndikwamba swilo zvenhenda zviita. I'm not talking about things that somebody did, but I'm talking about the things that I've done. Anishaviwangi ekunivulavula leswi na kuswivulavula. Atongorengiwa uri ndendiyambe zvinoenda kudozviyamba zvinhu. I was not given money in order to come and say what I'm going to say. Nitirele Satan malembe ya kutala. Ndoshumela Satani mimwa minji. I have served the devil for many years. Shosungula anizonda eririmi ra Xishona. Utomani ndanichivenga kwamboka Chishona. At first I used to hate with passion the Shona language. Uthuzonika ubumboni akathenganga ukuthi azonika ubumboni ukhulumela yena akakhulumele omunye umuntu uthi yena beyazonda ilanguage yeShishona. Mara loko endzaka ku nitwile Mark 16. Ngamura wa msindo for Mark 16. After I heard the matter in Mark 16. Mase zwile nga Mark 16. Ningeniwe hi moya wa ku rivalela. Nobody jonga muya wo hangwela. The spirit of forgiveness entered me. Wangena ngumoya wokuthethelela. Nitikumile siku rin'wana ebranchini na hina ni ka nhlaya Bibele ya Xishona. Ngaliwela maduva ndotiwa nange branchini yashu ndichikovala Bibele ya Xishona. Moya uthola ngelinye ilanga wa afunda iBhayibheli leSishona. In one of the days in our branch I found myself reading a Shona Bible. So moya wa kuzonda wa ri kona ka mina. The spirit of hatred is no longer in me. Moya wo venga aucheukani. Moya wa kuzonda sewuphelile kuye. Amen. Amen. Minitwa kahle aniri. Listen to me very well. Vanitechelese zvavudi. Bathi bacela ukuthi nibalalele kahle. Van'wani vanhu va ri swina switandzhaku loko Yesu Kristo u ni tswarile ra vumbirhi. Loko a ni tswala ra vumbirhi HIV yi famba. Vamwe vathu vangari vachiyamba vari huna zvidhamurau zvahone. Fedzi zvine vatiyodiva ndezvauri mudzimu uri mukhangwe vazvivi vuvadze obwa dwadzeni liurwane la HIV lambodipola kanu. Listen to me properly.
People usually say that there are some after effects. After God has forgiven me of my sins, He healed me of HIV. Abanye bangathi kukhona lokuzobuya ngemuva. Uthi yena warivalwa izoni i-HIV beyagula isifo se-HIV saphela kumbe saphola. Amen. Intiso. Amen. Nina maybe 6 months or 7 months. Amen. Etingwethu tingani from kusuka October kufikela sweswi. Alina philisi ya munhu leninwako mina. Kavatechelese zvavudi. Zvinoenda kwamba ndingo. Una mimwedzi inosvika mitano na miviri visachanwa dzipilisi dzavurwadza HIV. People, listen to me properly. What I'm telling you is the truth. It has been 7 months that I have not been taking the tablets for HIV. Uchucela nimlalele kahle uthi manje uqeda inyanga ye6 angasathathi amaphilisi e-HIV. Ashoyenzeka tsena swo lava stubborn faith. Amen. Azvichi kuti yapedzi. Zvitoda shiri ine yavana ndivo. Ine yavana yari vahona. It is not just an issue that can just happen. It needs a stubbornness which is consistent. Uthi akwenzeki lula kufuna umuntu abe nesibindi ekukholweni. Amen. Amen. Nitsakile ngofu. Lord takalanga manda. I'm so happy. Uthi ujabule kakhulu. Amen. Amen. Before ni tswariwela umbiri ni etlele na n'wansati mina ni ri n'wansati. Manitwa. Ni etlele na n'wansati mina ni ri n'wansati. Kava pfesese apa. Musi ndisati bebiwa hapo vakombona ndiwa mufumbakadzi ndoedhera na umwe musadzi nga nne ndi musadzi ndotoraya. Please understand me well. Before I was born again, I am a woman as you can see me, but I have a sexual intercourse with a woman just like me. Uthi ucela nimlalele kahle niyambona ukuthi ungumfazi uthi angakathethelwa izolo walala nomunye umfazi. Ani ngwavava mina. Ngwavava ya kuhetisela. Ya ku na usiku ani nga etleli ndlwini ni nga ri na n'wanuna. Oro ani nga swi koti ku perisa jambo ni nga etlela na n'wanuna. Loko jambo ri pela ni nga kumangi n'wanuna a ni ta make sure ku na pfuka hambi 10 hambi 11 hambi 12 ni famba switaratini ni lava n'wanuna. Loko ni mu kuma n'wanuna a ni hundza a ni ta mu khoma me no ku phelana na ku rhandza a famba. Kava pfesese apa. Nga ndila ye ndava ndi muitwa zvivi ngawo. Ndova ndi chifevi chamafedziseo. Ndova ndisakoni uedhera kana ndapedza dhuva ndisongoedhera na mutu wa munna. Ava ilavuya lakovela ndisongowana mutu wa munna. Ndandichibva mudhini wanga ndatuwa ndaya ndatodhana na munna. Ndarumuwana mutu wa munna ndatomufara chanda. Ndaribone ndikovafuna karituwe rote. Yes, she wants us to know that she was a prostitute of prostitutes who could not even sleep without having had intercourse with a man. If the day comes to an end without having slept with a man, she could even go to the streets wherein when she found a man, she will propose to a man, wherein she will tell a man to say, I love you and let's go to my place so that we can have intercourse. Uthi ucela nimlalele kahle uthi yena abe anisifebe uthi angakwazi ukulala angatholanga indoda uthi la kungenzeka ilanga liphela angatholanga indoda uyavukana busiku ahambe estradini ayofuna indoda mahlangana nayo indoda ayibambe ngesandla uthi amtshele ukuthi ngiyakuthanda uthi ahambe naye ayolala naye. Amen. Amen. Aningachavi n'wanuna. Ndova ndisashave mutu wa munna. I was not even afraid of any man. Uthi beangasabi indoda. Anta yimisana na yena ni banana na yena swibakele. Ava uri zvoteya uri vaimedzana na mutu wa munna vatowa ya mafesi vava chimedzana na mutu wa munna vava ya mafesi
I was not afraid of any man. If push come to a pool wherein I have to fight a man with fist blows, I will do it. uthi makungenzeka ukuthi kufike isimo lapho bafana bamele bashayane uthi bamshaya nesibhakela. Amen. Divorce nuna loyi a ni ri na yena hi mhaka ya ngwavava. Hikuva a ni nga xuri hi yena hi moya lowu a ni wu mbarile. Ni n'wi sukela. Ni ya tekiwa hi un'wana wa vumbirhi ni n'wi sukela. Ni ya ka va vunharhu ni n'wi sukela. Ivi le loyi un'wanyana wa vumbirhi ni n'wi dlayile. Hi mhaka ku loko ni n'wi sukela na yena a chinga. So loko ni n'wi dlayile ninga a ni swi tivangi ku ni na muyimani wa munhu loyi ni nga n'wi dlaya. So ni le ni ya bebula n'wana wa yena ni n'wi dlaya. Ni n'wi dlayile emasin'wini a ni tirha etipurasini ta mova hala ka hina. So loko ni bebula n'wana loya. Okay, ava pfesesa makungu. Vari vo fambana na munna wavo nga vufeni. Vava safushei nga munna wavo. And then musi va safushei nga munna wavo zvaita orai va fambana na munna wavo thoma. Vada va fambana na munna wa vuviri. Kawe munna wa vuviri nga ndlela yezva svingayo. Vava chisvika ne vaimedzana nga mundo ya mafeisi. Musi va chikoimedzana ndo ya mafeisi zvasvika hoyo munna wa vuviri ova a munhu ane ava na kani na ina chiri hai nane vanga sinkona. Vasvika nduri hai vapedza nduri hai ndo ichivotobvipesa hai vapedza vomungwaya. Musi vachikomungwaya vava sazvitivi zvodai vovipa muviri ningangwana wanoyo munna. Musi chikosvika une nduri vayobhebha hola mwana vapedza vachikokuraya nonola mwana hange masimuni amimova heva vachikoshuma hona. People listen properly. She would like you to know that she was not satisfied by the man that she had. The first one, she parted ways with the first husband because she was not satisfied. Then she got the second one. She was also not satisfied, and it was so hard to such an extent that they had to fight. When they had to fight, it reached a point wherein she ended up killing that man. During that time when she killed him, she did not even know that she was pregnant with his child. After giving birth to the child of that man, she ended up killing that child. And people understand that it was not only two men that she lived with, but she ended up to having 4 men that she had. Because of the fact that she was not satisfied because of the spirit of lust that she had, wherein she could not even be satisfied with any man that she could sleep with. Uchiye na wadivorce indoda yakhe yokuqala ngenxa yobufebi wayethola enye indoda yesibili bangahlali ngokuthula balwa waza wambulala yena mambulala uthi bengakwazi ukuthi upregnant ngale ndoda uthi mabona ukuthi upregnant mazala umntwana ngoba bese abulela ubaba wabulala nalomntwana uthi wambulalela emasinini la sebenza khona uthi wambulala lo mntwana ngoba untshelile ukuthi vele bengibulala. Nitekile xikomo ni cela ivi ni museletela ni mulahla kwala masin'wini. Va ri zwe eka zwone hola n'wana vongo ti dzhia dzembe va chi dzhia dzembe va gwane pala masimuni va mu gwela ne pala nga ngu masimuni. So what she said that after killing that baby, she took a hand hook and then dig a hole and buried that child there in the field. Uthi uvula umgodi lapha ensimini walahla lo mntwana. Swi tivikana va ni khoma va ya ni gweva ni ya jele. Musi hezwo zwono itea zwo mbo ḓi swika zwa ḓivhea vha ḓiwana vho fariwa musi vha tshi ḓiwana vho fariwa vha ḓiwana vha khou gwevhiwa vha ya stokisini. After it was discovered of her deeds, at the end she was arrested by the police, wherein she went to court. When she went to court, she was sentenced, and where at the end she had to serve her sentence. Uthi abantu bazwile lokho kwenzile bambopha wahamba wayejele. Loko ni huma jele a ni hleketa ku swidyoho swa mina hinkwaswo swi susiwile
vari musi vachibva jere uyangavone vopfa ungari vungasanisi voya jere vasvika vadzura vabhandika ziyamborhaivo nevoshumira mirandu yavo machina zvazongo ravo. She thought, as soon as she came out of her jail, she thought that maybe her sins has been taken away as she has served her sentence. Uchima bamsusile jele wacabanga ukuthi kusho ukuthi icala lakhe liphelile. Kari na xikwembu ka tikweni. Xikwembu xi kona as long we upfumela. Va swi pfesese hapa mudzimu khadi va hona lenda muya wa xikhadi tene. People believe that God is here. And as long as the Spirit agrees that God is there, then God is here. Uthi uNkulunkulu khona mawukholwa. Ani hanya vutomi bya vuhleva. Vari va chichila vuchilo hausola. She used to live a life of gossiping. Beyaphila impilo yokuhleba yokusola. Ni hanya na vutomi bya mavunwa. Va chichila vuchilo hamazvipi. She used to live a life of lies. Beyaphila qamba manga. Mavunwa ya xiyimo xa le henhla. Mazvipi ayane vakwamba ngavo avakwamba mazvipi nje vakwamba mazvipi achimo chanita. So the lies that she's talking about, she's not talking about a low level lies, but she's talking about high level lies. Uthi beyaqamba manga professional. Ani tirha bottle store loko va invita kantini i bottle store ya maphorisa maticha ya vanhu va tirha government. So ani xavisa byala ani xavisa everything kwala. So kwile ku xota mali loko mali yi xota ivi va ni vutisa va ni vita va ya ni vutisa va ku hi dyile mali hi lava mali. Ende me ku tiva ku mali ni yivile ni dyile ivi ni hembela phorisa rin'wanyana leri a ri ri matsalani wa timali teto wa shopi yaleyo ni mi hembela ni ku mani swo tshama ni kolekita mali ende a swo tshama ni etlela na mali loko ni tirha ni chaya na inoku loko u ta teka mali yena lo so vutisani yena ku hetelele yena a ya jele mara mina a ri yangi jele ni ri ni nga dya mali. Vatu kava pfesese uri mapungo hayaleva vakwamba uri vava muzvipi wa chimo chanita. Vakuri vava chikushuma kantini ndi hapa une mapolisa vawana une zviwa zvavo. Zvino hovoitwa ngandira ine nduri harengiswa na hao. Musi vachikorengisa na hao anekwa hosvika rimwe dhuva iyi chelede yapfiko shota. Zvikwambora hai unda chelede yoita yotsiwawo. Vachivovabudzisa vone vari hai nechelede yapfimbojiya. Pezi huna mufara gwama ane avori ndiye nofara hechelede. Zvino aina nofara chelede iyi. Nena dhuvana richi atatuya ndaedhera na chelede. Ichiri 9 o'clock ngamadekwana iyi. Hoi mufara gwama achida achijia chelede iyi. Hosvika he havalavha zvipe vahamba apedza akotendiwa hola polisa ova muzvipera iyi apedza achikofariwa apedza ogweviwa ngantani yamazvipe aya. So she's telling us that she was working at the canteen. At the canteen is the place where police officers and other people from SAPS they get their food. So there was she was selling alcohol. As she was selling alcohol, one day it so happened that they indicated that there was money which was being short. And then they asked her, where is the money? And then she told them to say that, no, I don't have the money. The treasurer of the police is the one who came and took the money. And she said, I never slept with money at my place. And as I never slept with money at my place, he used to come and fetch the money. So those people believe what she said because she even indicated that she was a professional liar, as it was said. And it so convinced them that that police officer who did not even steal the money, but because of her lies, got convicted and he was sentenced and he served a sentence because of the lies that she told. Njengoba ushilo ukuthi bayaqamba manga ngesimo sephezulu uthi basebenza eBottle Store lapha eBottle Store kwashoda imali mabambuza athi mina akayithathi imali ukhona lo uphoyisa lo abuya athatha imali ubuya vele ngabo 9 every day abuya azothatha le mali
athi mina ngizange ngithathe imali, angizange ngihambe nemali ekhaya ngilale nayo ngoba yena lo phoyisa uyabuya ayithathe yonke imali kanti baqamba banga imali la itshontshile. Loko ni vulavula mavunwa nkarhi wolowo a ni vulavula mavunwa ni ri na confidence ya mavunwa, ni yima ni ku tsele ni tiya swa ku loko u nga ri na moya wa Xikwembu a wu ta ni tshemba, mara ni ka ni vulavula mavunwa ni dlayisa vanhu hi mhaka ya mavunwa. Kama pfesese hapa vako sumbedza uri musi vachiamba mazvipi vava vachiamba nduri voimba kalelo. Musi voimba kalelo mumwe na mumwe wavo achinga vafurupera achingatenda zvine vakwama. Pedzi ava uri mutu mumwe na mumwe weava asina mweya wa mudzimu wava achingatenda mazvipi avakwama ende vokurayisa vathu vanji inga mafungo amazvipi. Yes, she's telling us that she used to be such a great liar who used to lie with passion in such a way that when she used to speak, telling lies, if you don't have the Spirit of God, you will even believe it. A lot of people got into trouble because of her when she have told lies about it. Uthima aqamba manga bayaqamba manga enesibindi uma unganawo umoya kaNkulunkulu benga ungakwazi uzomthemba ukuthi lo muntu ukhuluma iqiniso kanti ukhuluma amanga. Manje disa laphana uthi iphoyisa labotshwa lahamba
yathina sikhathi takuwanda ramekana takuwa mutshidzi wa vanthu takuwa Jesu takuchela utoyima kwawe pfuka matadulu Jesu nga mulova musi va Israeli woyima tshavani ya Sinai Mzimu wanga kaupfare mudzingiri hava vathu vanu vachipena tadulu Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Atikota kuchera uamba ichi. Ndikota kuchera utangamenta vaeni vosika vana vava mahosi ya shamba. Ariko mumashumara ya panda tsonotanganidza vana vashamba. Ifunori vatanganedzera na mahosi vakala vahari kurumiwawo vachibva vana. Funopera zori divani vashamba vopfachumelo ya lufumi murova zvona. Ndiro vafara kuti vati vatorelevo pano vave narime nakosi vuisekwa vapano mutemutora vosvika rinotanganidzana rote ikorido vejeche chikwida chitukutuku ritanganidze mahosi vachavani aneimange kuchumaela ndilava kuamukela vondavezika navaumakachavanhu navarumirokorai vatava nai zvinokoreka vatsomutanganidzira vekukati hasvo yamwamukela vitipenimirikaya yamukela na kundonyai ndizvavudi udhara kazvividzo zvine zvakushuma mashamone yavo zvikahle kurivhakasha katinkonzo letitiraka tikondiramwi nivone kushumira kwadzikereke dzinenza kuva navadzava pasiya mashambo ame kurikutakuvona tinkonzo kuretitiranja kila mzima. Siyabonga ke sesifikile exesheni lokubala kwezwi likaThixo. We are grateful that we have come to the juncture for the reading of the Word of God. We are so grateful for everything that has preceded this time. Siyabonga ke ngakho konke okwenziweyo kungakafikile sisikhathi. Ranchi dombela ngano machero nori rikondelele kila mzimo aita kombela emishweni wongasi leswaku ikondelela ritora Xikwembu. Manje ke besizocela ebandleni bantu bakaThixo ukuthi masinyamezeleni ke sizwe ukubala kwezwi likaThixo ukuze kuyefike ekugcineni. We are asking from the Church of God that let us sit patiently and hear the word of God from the beginning up to the end. Musi chipinga cha urabela choshika meya wa mzimu dori muzori choshika uitela uri vaeni vane vavaone vapeiphila mzimu ngaurutenda ubva upfani apfiwa ndi mambo wanga mzimu. Loko nkarhi wo khongela se ufikile moya wa Xikwembu u ta hi byela hikuva ku pfumela ku huma ekutweni leswi tiwaka ku ri rito ra Xikwembu. Manje ke nxa isikhathi sokuthi kuthandazweke umoya kaThixo uza kusitshela uza kusibonisa ukuthi sokuyisikhathi sokuthi size phambili sizothandaza ngokuba khona ukuthandaza kumele kuqale kuzwiwe ilizwi nxa sokuzwe ilizwi kuyavuka ukukholwa kulabo abalaleleyo babe sebesamukela ke konke abakudingayo enkosini kwenziwe ngesikhathi ngokuhlonipha uhlelo lukaJehova. Now we are all going to hear the proceeding of the sermon. When it comes to the time of the altar, the Spirit of God is going to advise us accordingly
So let us actually wait that everything can actually be in place. People need to hear and understand the word of God, because faith cometh by hearing, and the hearing by the word of God. Amen. Matthew 28 from verse 1. Amen. Matthew 28 from verse 1. Amen. Musisa vatayopela uchicha litevelaho Maria Magdalena na Maria ulamwe vatawubona charo. Apara mdzinginyo muhulu murunga wa mzimu achitsa achibata dhuru. Adapigulusa lila tombo mnangoni wa charo azula khalo. Chivumbeo chawo chowa chichinga rupenyo. Ngubo yawe ichena samahada. Valindi vatetemela vaonga vafunga opa ene. Vasadzibone murungwamba navo ari inini songopa ndidiva zvauri nitoda Yesu. Weavo vambiwa chipambanoni. Aopano ovuwa kunga oamba. Idanga panda nichia Galileya. Nidomubone ngei. Bona nindonibudza. Matthew 28 from verse 1. Ekuheteleleni ka Sabata, hi siku ro sungula ra vhiki, loko ri tuvuka, Maria wa Magadala na Maria lowun'wana va ya languta sirha. Kutani ku tsekatseka lokukulu ka misava ku va kona, hikuva ntsumi ya hosi yi xikile hi le tilweni. Yi ta vumbuluxa ribye enyangweni ya sirha, yi tshamisa ehenhla ka rona. Mombo wa yona u kotisa rihati, ni tinguvu ta yona ti ri leto basa ku kotisa gamboko. Kutani valanguteri va rhurhumela hi ku chava, va hundzuka swa nga hi vafi. Ntsumi yi vulavula hi ku eka vavasati, loko mi ri n'wina mi nga chaveni, hikuva ndza swi tiva leswaku mi lava Yesu loyi ngi ya vambiwile. A nga kona laha hikuva u pfukile hi laha tshameke ya mi byela. Tanani mi ta vona byetlelo bya yena, mi ta hatlisa mi ya byela vadyondzisiwa va yena leswaku u pfukile ekufeni. Kutani maswivo u ta mi rhangela emahlweni eGalileya, mi ta n'wi vona kona, hi sweswo ndzi mi byerile. Ekupheleni kwesabata kwasekudzakusa ngosuku lokuqala lwesonto, wafika uMaria Magadalena nomunye Maria ukubona ithuna. Kwakukhona uzamazama komhlaba okukhulu, ingilosi yenkosi yehla ezulwini yeza yagiqa itshe, yalisusa emnyango yahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi, nesambatho sayo simhlophe njengongqwaqwane. Abalindi bathuthumela ngokwesaba, baba njengabafileyo. Ingilosi yaphendula yathi kwabesifazana, ningesabi nina, ngiyazi nifuna uJesu obebethelwe. Amukho lapha, uvukile njengokutsho kwakhe. Zanini nibone indawo lapho inkosi bilele khona. Tshethani niye nitshela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Bhekani uyahamba phambili kwenu ukuya eGalile, niyakumbona khona. Bhekani ngilitshelile. Yesu vuka abafuni. uJesu uvukile kwabafileyo. Jesus Christ is risen from the dead. Ukubona lapha abafumakazi babili benga lutendo losipaka Sunday school bagijimela uyobona charo. Ngauri lutendo lwabo lwalukhova buzori uJesu wami uyaphila. Hallelujah. Namuhla hi vona vavasati vambirhi lava hi kha hi va twa namuntlha nampundzu ka Sunday school, lava va nga hubuta leswaku va ya vona sirha, hikuva ku pfumela ka vona ku va byela leswaku Yesu wa vona wa hanya. Manje-ke siyabona amakhosikazi amabili ababegcwele ngokukholwa ezinhlizweni zabo. Wabatshela khona ukuthi inkosi yabo ivukile njengalokhu sikuzwile eSunday school. Base besithi-ke ngasiye kubona ethuneni befuqwa yikukholwa okwakusenhlizweni zabo. We see here two women that are full of faith, that knew that their Savior was going to rise again. And they were pushed and motivated to go and see for themselves that indeed the Savior is risen. Lutendo lupika zvisatubonwa. Lufurupera zvezvarindewa.
fano kha evangelia ri na masaramusi zwine ra vha natsho ndi pfi na lutendo ipfi la mudzimu vhone vha ḽi tenda ḽi vha ṋea tshine vhone vha khou ṱoḓa. Vhafumakadzi vha khou ya vha na lutendo zwa uri Jesu ya tshila i nga ngo vha wana a tshi khou tshila. Zwino arali wo dzula wo lindela u vhona mudzinginyo wa u dzinginyiswa muvhili uri u fhole a zwi nga vhi hone. Mudzinginyo kha u vhe mbiluni hao, hu vhe na mudzinginyo mbiluni wo dzula hanefho. Ipfi la mudzimu ḽi tshi khou bva iwe u tende, ende ḽi tshi u kanda u tende, ḽi tshi u vhaisa u tende. Vavasati lavaya a va ya sirheni ndzeni ka vona va ri na ku pfumela, va ri na ku tshemba. Kutani wena loko u ri kwala u nga laveleli ku vona ku tsekatseka ka swin'wana swilo, u nga laveleli ku vona hi mahlo masalamusi man'wani ma nga ta endliwa. Kambe rito ra Xikwembu pfumela leswaku loko ri ku dzinginyika sa u dzinginyiseka, loko ri ku vavisa pfumela ku vaviseka, loko ri ku kandziya pfumela ku kandziyeka. Kha u pfumela leswaku rito ra Xikwembu i xilo lexi hanyaka. Manje bantu bakatiko lapha siyatshelwa-ke siyacebiswa ngumoya katiko ukuthi ukukhona asikhambi ngezinto ezibonakalayo ngamehlo enyama, kodwa sikhamba ngokukhona okuvela enhlizweni. Kuthi nxa umuntu sekholwe ngenhliziyo uJehova abe semvusa sebona ngamehlo kamoya, abona lokho okungabonwa ngabanye, kodwa kuye akubone kuyinto ephilayo, kuyinto ebambekayo. Manje wena ungabhekeli ukuzamazama komhlaba, bhekela ukuzamazama nokuzanyazanyiswa kwenhliziyo yakho nxa ulizwa ilizwi likaThixo. Nxa kuyiphi nayiphi inkathazo onayo, noma kungabe ngumkhuhlane, noma kungaba yisono, wena lalela izwi likaThixo, ukhole lona lelo izwi likaThixo liyakukhipha ukuphi nakuphi, ngokuba lona alahlulwa lutho. People of God, we are here. We are not expecting some miracles. We are not expecting some word of magic, but we are expecting to hear the word of God. That when it is spoken, it creates something within your heart, and that something is called the hand of God, and that hand of God is actually your faith. So hear the word of God. Believe the word of God. No matter whether that word of God might be bitter to the test, take it. It is your medicine. It is actually going to give you healing to your body. Take it. It is going to bring to you salvation, because we do not walk by sight, but we walk by faith. Probably vafunzi vava sichela themba la uri Jesu angavuwa, mara vona vafumakadzi hapa vevavomufurupela Yesu. Haleluya. Risongotenda uri musi ri tshumelo ni riendele, kha ri tende u phaphama, kha ri tende u vuwa, kha ri tende u takusa dzimbilu dzashu, ngauri a huna iṅwe nḓila vhathu vha mudzimu nga nnḓa ha kha ipfi la mudzimu. Ndi ḽone ḽine ra gavha ngalo phathutshedzo, ndi ḽone ḽine ra gavha ngalo khangwelo ya zwivhi, ndi ḽone ḽine ra gavha ngalo vha khou mpfa mufumakadzi a khou ṱanziela vhuṱanzi vhuhulu vhungafha. Lufuno lwa mudzimu lu nga iṅwe nḓila. Lufuno lwa mudzimu a lu ṱoḓi tshigwada, lu ṱoḓa iwe u woṱhe. Ndi ngazwo na mufumakadzi tshisimani Jesu a mbo ḓi ruma vhafunziwa, ngori ri zwi vhona zwo uri hoyu u ṱoḓa nṋe ri vhavhili, ngauri havha vha na ḓiṅuṅu na dzimbiluni dzavho, mara hoyu ndi ḓo ṱangana ri vhavhili. Kuthiwa alwaze lwangizula lwangisindisana. Loluthando lukababa lufuno lwa mudzimu alungomufira na uyu mufumakadzi tshisimani. Wewe mufumakadzi a tshi ḓivhelwa zwa vhanna, arali malwadze o vha hone khamusi na ene o vha a tshi nga vha nao nga hetsho tshifhinga, mara mutshidzi a ri sendela mufumakadzi. Ndo vhona vhusiku tshilila, ngauri tshimu tshila masiari u khou ḓifhelwa, mara vhusiku u ḓo vhuvhula u tshi zwi pfa zwa uri zwi khou vhavha. Jesu a ri sendela ngauri lufuno lune nda vha nalo
namusiyalunga ufira isongatanga ufira wanga rufuna swihulu khawulo Swa humelela ku ri vadyondzisiwa va Yesu vona se a va nga ri hava ku tshemba se a va tibyela ku ri Yesu a nga ka a nga ha pfuki kasi sweswiwani va kombeta ku ri vavasati lavaya va nga pfuka na mixo va ya esirheni ku ya vona sirha vavasati lavaya va ya va ri na ku pfumela ve ri hi nga pfumeli ku etlela ankondzweni loko hi za hi nghena laha hi nga kona a hi pfumeleli ku phaphama ve ri hi twile mhani va kha va nyika vumbhoni va kha va vula leswi Xikwembu xi nga va endlela va ku kota wansati loyi exihlobyeni lahaya swilo swa Xikwembu a swi lavi gurupu swilo swa Xikwembu a swi lavi u ri na munghana swilo swa Xikwembu a swi lavi mi tele ve ri Yesu na yena u pfumerile ku ya hlangana na wansati luya swa endleka wansati luya hi ku na yena kuthiwa a ri nghwavava swa endleka ku ri na mavabyi na yena a ri na wona swa humelela loko a langutiwa a voneka a nga ha languteki kambe kuthiwa ku Yesu a twisisa leswaku vanhu va na swivulavula kambe swi kahle leswaku mina na wansati hi va na ku vulavurisana leswi vulaka ku ri a ku laveki munhu a ta ku khondzeni a ri na gurupu leyi a nga ka yona manje-ke bantu bakaThixo kumele ukuthi nxa siphambili kukaJehova siphaphame singavumeli ukuwozela singavumeli ubuthongo ngokuba into esiyamukeliswa uJehova usamukelisa into zonke esizifunayo ngelizwi lakhe ufuna ukuthi sililalele silizwe izwi lakhe nxa singalizwa izwi lakhe kube sokuvuka ukukholwa phakathi kwethu nxa sokuvukile lokho kukholwa kube isandla sokwamukela yonke into esifunayo uJehova manje masiphaphameni bantu bakaThixo siyababona labo mama besiya engcwabeni siyabona ukuthi kumbeni abafundi base bephelele ukholo ukuthi sefile kade bemthembile ngabasenakholo kodwa kwakunganjalo kulabo mama baba nokholo nokwethemba ukuthi uJehova wasithembisa uJesu uyakuvuka ikhona bavukele kuseni besiya khona lengcwabeni into yokukholwa abantu bakaThixo kayiso into yabantu bonke kayisoba into yokubambana nabanye into yokuzikhethela yona mathupha into yokuzihlawula wena kwabanye uzimele wena uwedwa uqondane noJehova noThixo wakho ubusisizwa ukuthi uJehova ufunani kuwe khangena namuyana lona umama esiya emfuleni uJesu wabona ukuthi lo umama lo akumelanga ngihlangane nayo nginabafundi yikho wathuma abafundi ukuthi baye emzini bayefumana okunye ukuthi abe nomsebenzi nalo mama onento ayifunayo manje kalokhu mntakababa nawe uJesu uze kuwe kazanga kubantu bonke lapha kodwa unento afuna ukwenzele wena mathupha wena uwedwa sizile udade wethu lapha usinike ubufakazi obumangalisayo wasitshengisa ngendlela emangalisayo ukuthi yena uzimisele eyedwa kanandaba nosiko lwakubo kanandaba. So in the morning, people of God, that these two women had actually chosen and purpose for themselves that they were believing that the Savior had actually risen. They went into the sepulchre. We believe perhaps probably the disciples had actually lost the faith that our Lord has died. There is no more hope for us. But not for these two women. Not for these two women. They had that desire in themselves. People of God, Christianity is not a group effort. It is an individual's choice. You have to separate yourself from the crowd. You have to go out in the open and meet your Lord and Savior Jesus Christ. In the same manner that Jesus Christ made that woman at the world, he knew he had a purpose for this woman. That's why he sent all the disciples into the city so that he could concentrate and focus on this person. In the same manner, people of God, we might be so many, but Jesus Christ is focusing on you. Focus on him as well. Listen to his word. Believe his word. Because that is the only way you can receive whatsoever you require from the Lord. You receive it through faith. Amen. Verse 2. Hapala mudzinginyo muhuru, murumwa wa mzimu achitsa chibhakabhuru, akapigurusa lila tombo munangoni wa charo,
adzula khalo opfala mudzinginyo muhulu musi yeso musi vafumakadzi vonotenda rutendo rudhisa mudzinginyo rutendo rodzula hanekwa zvisongodzulisawo zvone mushumoni zviva zvikodzudzanyika zvikopiguruswa mushumoni vone vodzula henekwa tombo likopiguruswa hayani vone vodzula henekwa tombo likopiguruswa hote vone vodzula henekwa ngarutendo ungapfala mudzinginyo hanepo uneiwe wakosumba hone rutendo mumwe mufumakadzi opfala mudzinginyo muvirini wawe atenda zvauri ndangafara rupendero rwangumo yayesu apfala mudzinginyo muvirini maropa atenderana ari zvino karime ambodhima nazvenezvo arari vangatenda ngahano macheroni ungavana mudzinginyo nokhala vana vararu vamapere vevavodzula ngamudamudhi vari havo vana vacho ridoita hani na ridodzula neparafa kana riyangeni avasiriya rioferani ngei rutendo rwaritakuwa rutendo rwarigidhimani nangwe nina mapere rutendo rwari udopfala something nangwe rafa zvoruka nangwe rachira haleluya vatakuwa vatanganga rutendo upi vari vandirani vasiriya vari vamadhendeni vakombeta leswaku kutsalile kutsekatseka ka misava ekusuhi na sira kambe ku thwa ku ribye ribye ri vumbuludziwa ri susiwa enyangweni wa sira se va le ku kombeteni ku ri un'wana na un'wana a nga tala namuntlha na mixo ku na lexi a nga na xona un'wana na un'wana a nga kona a xikarhi ka hina namuntlha sweswi rito ra Xikwembu ri kha ri huma ve ribye ri le ku vumbuludziweni evuton'wini bya n'wina sweswi hi nga tshama kwala rito ri kha ri huma ve ribye atirhweni ri le ku vumbuluxiweni mi tshame kwala ka xin'wana na xin'wana xiyimo mi nga na xona kumbe hi le kaya ribye ra vumbuludziwa namuntlha hi ri kwala ndhawini atendeni va kombeta ku wansati un'wana loyi a ri na vuvabyi ve ri siku rin'wana ku ri hi ku pfumela ka yena loko a ri na kona endzeni ka mbilu a ku loko no khoma ntsena ku pendela loko no khoma ntsena nguvo ya Yesu ni ta hanya ve ri kan'we ntsena loko a khoma nguvo ya Yesu ku dzikinyeka ku va kona ndzeni ka miri ngati leyi a yi thona vusiku na nhlekani eka miri wa wansati hi nkarhi walowo yi vheta yi yima va ku va vanuna van'wani vanharhu lava va ri na vuvabyi bya nhlokono ve ri va tshamile hansi va vutisana ku se hi to tshama hi za hi fela kwala na kumbexani hi ya ka vasiriya leswaku va ta hi pfuna ve ri ku pfumela loko a ku ri ndzeni ka vona ku vulavula na vona loko va ku a hi tlakukeni hi tsutsuma loko va tlakuka va tsutsuma ve ri loko va ri ndleleni va hlangana na ku tsekatseka loku nga va kona kwakukhona kuzamazama komhlaba okukhulu ingilosi yenkosi yehla ezulwini yeza yagiqa itshe yalisusa emnyango yahlala phezu kwalo manje bantu bakaThixo kuthiwa nxa siphambili kwenkosi namhla noma silapha emakhaya emisebenzini lapho sivela khona ungaba kunohlupho thina sikhonapha sisizwa izwi likaThixo silikhola izwi likaThixo kuza kuba nokuzamazama khonale asidingi ukuthi siyefika khonale kodwa thina nxa silalele izwi likaThixo khona lapho kunohlupho khona lapho kunoproblem khona kuzaba nokuzamazama komhlaba into zilungiseka thina silalele into zilungiseka thina sikholwa izwi likaThixo sinayo imizekeliso engathini kaJehova wayekhona umama owayeyopha igazi okweminyaka engu-12 wathi esezwe ngendaba kaJesu waquma phakathi kwakhe ukholo ukuthi uma ngisiya kuye kuphela ngisiyabamba umphethelo wengubo yakhe mina ngiyakusinda waqalisa ukunyikinyeka emzimbeni wakhe ngenxa yokukholwa nathi bantu bakaThixo nasilizwa izwi likaThixo makube nokuzamazama ezinhlizweni zethu kuyikuzamazama kokukholwa indaba yesiphambano ukukholwa uJesu Kristu ongasilwa lutho siyakubona
njalo bantu bakaThixo ngesikhathi sabaJuda sabaIsrayeli kwaba nendlala ezweni kungasela kudla kwaba namalepero ababelisho bona bakhulumisana bathi singahlala lapha siza kufa ngendlala singaya ngale kwabaSiriya kumbeni bangasibulala kodwa sizenzani sizokufa sikamba sizama ngokholo lethu bathe besuka bekhamba. Glory to God. uJehova wayenza amathambo abantu akhala wangathi inkalakatha ezayo amaSiriya abaleka ebalekela amaskeleton ayebuya kuzodinga ukudla sana mntakababa ukhona khonapha nawena ukholwa uzokuba nokudumayo khona uyakuba nokudumayo ekhaya uyakuba nokudumayo emzini uyakuba nokudumayo kuwe. People of God, uzoba nokuzamazama uzoba namudzinginyo nakamadhimoni ewasiyaya usongochuwa uri ndarata ndigofa rata aungafi vaone vanorirangela pha veva udopfini dofa mara vari nga dzina ra Jesu nidorata tingafi naonera nindafa zoruka ngauri Yesu avuwa kufuwa ruchaupisa. now listen, people of God, don't be intimidated by the suggestions of the devil. Don't be intimidated by people that say if you are going to take all those paraphernalia, all those clothes that are of different colors, the colors of the rainbow, that you can take them and go and bend them, you are going to be made. You are not going to be made. Jesus Christ has risen. Whatsoever, whether there are demons that are at home, whether there are demons that are in the family, whether there are whatever, whether there is a generational case, as long as you believe the risen Jesus Christ, today there is going to be an earthquake. The demons are already trembling because the Savior has risen. It is only up to you to believe that, and it shall be to you as per your faith. Verse 3. Ritomeka verse 2. Hapana mudzinginyo muhuru ngahamwerune watotoba wahumera kazvo vatu vangaita vahumbura mara udive zvauri mudzimu ahangwera zvopira zvopera kamudzimu zvingazoposorwa njeni hazvichadivei hatinopitudzera dzindira dzauka Yehovha enaudoshuma rodzuranga urari vomuyangana vokutsianga pigurusera kaJesu pigurusera tariko yavo pigurusera zvivi zvavo vatina vachifunesa mtauya veni ngochuchudzwa nganama mani nama inedopira evatanga ngochuchudzwa ngamaropa ane adosina vamwe nivosonda neivhangeri nivopai chitu chapasi vatenkolata nevuchiro vanovambia nikolata vuchiro einama yasina zvashango zviyapera nidamipinda ngatonga musimaterufakuma songotakadza mutunga muya songotakadza mutunga muya muya mukenilivitani vatu vashango vayatakarera mutu vachiita zvivi achiita zvorukava vayasora musamapana vazarwani vachinikumbedzera uri nikwaita zvone natonga nikubata bhuru enama yapera yasina inama songotenda kuti zvashango nadzicherere vana vamuyani dzichinipambanisa nawengu ngondikotombera ngano macheroni vatikoneritusane vana vasatongwerowo zvivi enyini vononga rimwe vhangerini yagochimedzwa ngavavakara ndoiwanagara
Niwonga ni mwafangani kidogo na gaya wana wamia. Verse 2. Kutani kuteka lokukulu kwa misava kuba kona hikuva ntsumi ya hosi yixikile hi le tilweni yi ta vumbuluxa ribye enyangweni ya sirha yi tshamisa henhla ka rona veri ti-problem ta n'wina loko ti vumbuludzeriwa ka Xikwembu a ti nga ta ya laha n'wina mi nga ta tlhela mi ti vona veri siku u nga ta rivaleriwa swidyoho a wu nga ta tlhela u rivaleriwa hi ndlela u nga ta tlhela u tlhelela ndzhaku vele ku kombeteni ku ri a xikarhi ka hina hi nga vi vanhu vo yingisela ngopfu vanhu u za u twa na vazalwana va vulavula ku ku biha ivhangeli wena u ri kona kwala ndzeni ka ivhangeli va ku vantshwa se ku na van'wana lava na vona se va sondaku ivhangeli Vazalwana va bela huwa loko munhu a endla swilo swo biha. Se ni endla swona. Ngokuva vazalwana va endla va ba huwa. A swi right. It might be right in front of people, but in front of God it's wrong. biha wena u ri ndzeni ka ivhangeli ku tlhela ku va vona vazalwana va ku byela ku leswi u swi endlaku xi kahle u nga pfumeli ku xavisa Xikristu xa wena hi ku yingisa vanhu wena u fanele ku yima u swi tiva leswi u nga yimela swona hikuva vanhu va ta vulavula leswi va vulavulaku kambe loko xilo xi ri rhongo mahlweni ka Xikwembu xi rhongo veri ta tlhela hi kuma ku yin'wana ivhangeli leyi nga handle ka leyi hi nga yi dyondzisiwa hi vakhalabyo lava nga tshama laha ta tlhela hi kuma yin'wana dyondzo leyi antswaku ku tlula Wazama umhlaba ingilosi igiqa itshe yahlala phezu kwalo itshengisela ukunqoba manje ke umfundisi uyatshela lapha ke ukuthi umKristu ungesabe mutsha ungesabe ukuthi uzalwa ngokutsha nxa ungazalwa ngokutsha izono leziyana owawuzenza zizakulandela uzazinqoba uzanikwa amandla okunqoba lezo zono ngokuba abantu bayenze ngazathi into yokwenza isono iyo ebabazwayo ezweni bayakubabaza bayabatshazwa sokungathi kunenye into ongayitholiyo wena musha abayenzayo ukukhanuka kwezinyama nokugijima kwegazi labo besenza okujabulisa imizimba yabo kodwa zwana mntakababa nxa ukholwe ivangeli uJesu wakunika amandla okunqoba isono ukunike into ehlala kunaphakade into engaboliyo ngokuba konke okubonakalayo konke okujabulisa inyama kuyaphela kuyabola kodwa leli ivangeli lasendulo leli ivangeli likaJesu Kristu lihlala kunaphakade ungalaleli okukhulunywa ngabanye noma bengazithi bangabazalwane bayakhuluma namhla kodwa kusasa bayabe ngasekho bangafuna ukuthi bakusele emuva ngenxa yezinkulumo wena qhubekela phambili yena phambili ngokukholwa bambelela kuJesu bambelela ekukholweni uzakunika amandla ukuthi unqobe konke okuhlupha abanye abasha. People of God, do not be discouraged by what people say. There is always a tendency in the world that the things that actually are evil, they are praiseworthy. They are the things that people talk about. But when we do something that is right, people would think that you are a nincompoop, that you are actually of no consequence. You don't know anything. You are not fashionable. But hear this, man of God. When you believe the power of the cross, when you believe in Jesus Christ, He is going to give you power to overcome all those things that were overcoming you before. It's like you. Don't be dismayed. Don't be distracted. There is no pleasure outside there. It's something that is just a figment of their imagination. It's something that just passes away. It doesn't stay forever. But believe the power of the cross. It shall usher you in eternal life. Otherwise, everything else here is just going to perish with time. Ufichi kumbecha wachowa chichingarupenyo. Nguvo yawe ichena samahata. Balindi batetemela bangabafu. Ngau opa eni. Mara wafumakadzi vevavofurupera Yesu. Hafibeini ndisongopa. Haleluya. Namsingano macheloni.
bafulupela Yehova bawana manda masha nange chikristo chacho lofa namsunga piguru sotongo wavuwa mukristo waima warubana musini toma kapejincha na unihambe unera kwehone upia batafa na unibadola bachinga baruma abatadofa na unibadola kolangwa ngamanda asagumiwo ashango lisagumiwo fulupela Yehova mfumakazi nani nibuye Mpumalanga yazi nibuye kude nilandela lelizwi le nihlezi khona lapha madoda ekhaya kungalunga wena uhlezi khona lapha oyinhliziyo yami izomhlungu manje ngifuna ukuthi ngihambe nani madoda siyezulwini asibuyise abantu lapha asinibuyisanga lapha ukuthi abafundisi balibone sinibuyisela ukuthi uNkulunkulu alibone ungahambi ungasindiswanga ngiyacela namhlanje madoda yini elifanele ukushumayela leli vangeli mina ngingakhathali ngokugijima ngiyashumayela ivangeli lomphula kumele kusuke amadoda ephila ingcwele kumele kuphume abafazi abazolishumela leli vangeli ngiyacela namhlanje ngasiyokhuleka lapha ningazali zibheke sibuye ngamabhasi kodwa ubuye uyi-1 bekana nempilo yakho ukhulume nayo Jesu uthi Jesu ngiphuma kude ngingahambi ngingenalutho la makube nempi lapho nasiyenzele wena eyinkosi ngingabadodela bona manje uribarugise kuthiwa balanguteri lava va ri kona va langutele sirha ra Yesu kuthiwa ku va chava va rhurhumela hi ku chava kambe kuthiwa vavasati lava va nga ya ansirheni nampundzu kuthiwa ntsumiri ka vona mi nga chavi kuthiwa na hina namuntlha na mixo hi kona namuntlha kuthiwa ku hi nyikiwa matimba lamantshwa vula namuntlha ndzeni ka mbilu ya wena ku namuntlha ni pfula pheji yintshwa ni ya sungula vutomi hi vuntshwa u nga pfumeli ku famba u nga rivaleriwangi xidyoho kuthiwa hi tile hi mabazi loko hi ta apasekeni kambe wena u tile u ri 1 hambiloko hi tile hi mabazi ku hava loyi a nga tela un'wani swi ku un'wana na un'wana va ri loko se ku fika nkarhi wo khongela a ku vi na nyimpi exibutweni un'wana na un'wana a kha a rilela ku rin'wana ra masiku na mina ni lava ku ya fika hi ku kuthiwa ku rin'wana ra masiku hi ta va vana va ku pfuka leswi nga kona ve ri na lava va humaka eMpumalanga ve ri mi huma kule mi tsutsuma mi tala ku hava xin'wana xilo mi nga tiseriwa xona ku laveka leswaku etikweni ra le Mpumalanga ku tlakuka vavanuna etikweni ra le Mpumalanga ku tlakuka vavasati lava ku nga ta va vona va nga ta chumayela ivhangeli leswaku ku va vona va nga ta tsutsuma na tiko hinkwaro ra Mpumalanga hambiloko hi kha hi hlaya tiko hinkwaro leswaku ivhangeli yi fika lomu yi yaka kona hikuva hi lava ku ri hi fika swin'we mahlweni ka Xikwembu rin'wana ra masiku ngauri khamsi van'we va nga ri vona switirani va ri a va tikala va na mavonyo a hi ri na mavonyo vombiyani mihovoyelila ku ri tekiwa ri vangi kaduri kumele sihambe sibaningi ezulwini nami ngiyasebenza ukuze ngisheshe nami ngihambe ngishiye lo mhlaba manje siyacela ngale mini ukuthi nxa ubuye lapho uThixo yakho somuntu azotamba rabhela uThixo umumbela Jesu mkhangwele uphula swimiso utakuwa mtimono uneutanzi awuliwohangelwa swivi Siyabonga Baba, siyabonga Thixo wami nampa abantu bakho Jehova. Nansi isizwe sakho Thixo wami Baba wasithenga ngegazi lakho Baba. Sesisiza phambi kobuso bakho Baba, uthe singesabi Baba. Nika bonke abenzayo phambi kobuso bakho isibindi Jesu.
Napenda utenda. Tendela utenda. Usa kombo na utenda. Tenda. Napenda utenda. Pandaza mukukoma. Kulela mukukoma. Hike mukukoma. Sondela kuchetu mukukoma. Konge kuyenzeka mukukoma. Sondela mtomo wako. Sondela. Hallelujah.